Muraho turabasuhuje kandi tunabaha ikaze. Tugiye kuguha amakuru kuri iki kibanza. Ni ikibanza gihagaze miliyoni 5, kiri ahantu heza. Turaje tukivugeho byinshi. Ni ikibanza kijya Metasiyo, ni ikibanza kiri ku muhanda principal. Ngira ngo uragenda ureba n'amabrune barayateye. Ni ahantu heza cyane. Kuri iki kibanza nkeka ko muri buze kugikunda muri benshi. Iyo tuvuga ahantu heza mu murenge wa Bumbogo, jya uvuga ahangaha, jya uvuga kuri uyu muhanda. Ni umuhanda bateganyirizaho ibikorwa bitandukanye kandi byiza. Ni ahantu heza h'icyerekezo cyiza, uva kuri kaburimbo ku buryo wajya ukoresha agera nko kuri 500 ku itike. Urumva ni hafi kugera mu mujyi wa Kigali. Ni ahantu hafi cyane, ni ahantu rwose ushobora kujya ukoresha n'amaguru ukigerera kuri kaburimbo ntacyo bigutwaye. Ni ahantu heza rero kandi hahendutse hano mu murenge wa Bumbogo. Iki kibanza tugiye kukwereka ni Shwadil. Ku bantu bakunda ibintu biri Shwadil, iki ni ikibanza cyiza kiri ahantu heza, ahantu hafite agaciro kandi cyo gihendutse. Ni ikibanza kitakabaye kigucika nimba uri umujeni cyangwa ukaba ari umuntu ushaka kuziturira ahantu heza hafite iterambere. Iki kibanza kirahendutse ugereranyije n'ibindi bibanza umuntu aba afite hano muri iki gice cy'Ibumbogo hejuru. Reka rero tubarangire. Uvuye i Musave, ni uyu muhanda wose ufashe uriya w'igitaka, cyangwa ugafata uriya His Excellence akunze kwiyamamarizaho hariya biti Karama. Ngira ngo abantu benshi barahazi. Ni umuhanda umwe n'ubundi, kuko iyo uri kuri icyo kibanza ubu hareba neza. Ni ahitwa ku rusengero rw'abarokore, hafi n'urusengero rw'abarokore. Ni ikibanza cyiza cyane kiri ahantu heza. Niba ufite gahunda kitakabaye kigucika. Reka tubareke rero turakikwereka. Icyo kibanza ni ikibanza kirimo amasaka. Uraza kukibona, turagitindaho cyane tukikwereka. Dore ngiki twanakigezeho. Ngira ngo urabona brune y'umuhanda nguyu. Abantu benshi barahazi hano hantu utaragera kuri ribu. Ikibanza ni iki ngiki rwose. Iki kirimo amasaka. Iki rusengero ni urwo. Karama ni hari hakurya, uba witegeye ahantu za Ndera. Ni ikibanza kiri ahantu heza. Reka tubareke mugakurikira aka video. Reka ko muri bubone ubusobanuro butandukanye, kandi ugize ikibazo waduhamagara kuri iyi nimero. Murakoze.